Ngũrani iria ikoretwo igĩtogota gatagatĩ ka gavana Kawĩra Mwangaza na mũnini wake Isaac Mutuma irakĩrĩrie njano mũthenya wa Kiumia thutha wa indo iria gavana arekinyĩtie na igongona-inĩ rĩrĩa rĩratabanagĩrio hakuhĩ na mũciĩ kwa mũnini wa gavana kwanangwo iria nĩ hamwe na ng'ombe iria irang'eirwo mũthenya barigici. Nĩ ciĩko itũmĩte maabitha a ũgitĩri kuorota atongoria gũkũ Meru makiuga nĩo maracogera thogothogo ici makĩrwo matukũ mao nĩ matarĩ kuona ũthuthuria nĩ ũrathiĩ na mbere. Tunajua na kufahamu ya kwamba kuna viongozi ambao wako nyuma ya hivyo vitendo. Mwananchi wa kawaida hana shida, lakini viongozi wanaojipanga kwa njia mbalimbali wanaeneza hivyo vitendo vya kipuzi. Na nimeagiza asasi za kiserikali za usalama zichunguze kwa marefu na mapana wahusika wote na wanao wafadhili. Ngucanio ici cia utongoria gũkũ Meru ithiĩte na mbere ona thutha wa President William Ruto na mũnini wake Rigathi Gachagua kiumia gĩthiru kũrĩa atongoria magĩe na ũiguano mũhwa ũrĩa wĩkĩrĩtwo hinya nĩ athuri a ndundu ya Njuri Ncheke. Juzi tumekuwa pale kwa rais Nakuru kama viongozi wa Meru tukianza kupanga maendeleo. Muliporudi hapa mumeanza kusosana. Hii maendeleo itakwama. Hakuna maendeleo itaendelea kaunti hii kama mnapigana. Hatuna nafasi ya kupoteza na ugomvi. Hatuna nafasi ya kupoteza na kupigana. Tunataka tuungane, tushirikiane. Yule mkubwa ni yule atafanyia kazi wananchi kuliko mwenzake. Tafadhali, mimi nawaomba ndugu yangu viongozi, please. Nawaomba kwa heshima tushirikiane hivyo. Kazi wa Meru na kama mzee wa Njuri Ncheke ile vituko ya jana kufurahisha yote na ikusaidia pande yoyote. Kile tungeomba ni tuombe viongozi wetu kwanza wapeane. Mbere ya President Gavana Mwangaza athitagĩire atongoria amwe anene kuma gũkũ Meru gũkorwo nĩo marahũthĩra icoka ciao kũmwagagia. Watu 10 viongozi ambao wanalipa mshahara wa 1 million ama 500 and above always to make decision ya kwamba Meru iko katika shimo, whereas we know shida yao ni yao wenyewe binafsi, tumbo zao. Na kuna watu hawajakubali gavana ni mama. Nikumbushe wa Meru, sisi hatukuchagua mwanamke, tulichagua gavana. Na gavana naye akubali ya kwamba yeye ndiye gavana wa Meru. Siasa iliisha, mambo ya kurumbana kisiasa tuache. Ningeomba gavana Kawĩra Mwangaza ambaye ni sasa symbol of unity Meru akumbuke yeye ni gavana wa kila mtu. Wakati kuna shida mahali ni kwamba ni muhimu achukue jukumu la kwanza kuzuluhisha zile shida zipo, ili kwamba ingawa wale watu wa Igembe wako na shida kidogo ya kuwa deputy wao amefinyiliwa, ni mzuri sana pia gavana akae chini wasuluhishe ile maneno. Tari akere gavana Kawĩra Mwangaza rekora ihuhukanio-inĩ ũtongoria-inĩ wake thutha wake kũhonoka kũhagũrwo mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.